Varpar RC channel clear tu le ngai thatu zong te chibai ule zanin hi November ninga zandar riat ani a US Eastern Thama chuan jing lamdar kwa vel ani toang thupuya kan lu ma in zanin hi khuwa chhlau meya ru asur nem bok nen voice recording lama du angin ka o afia tok theidon lawa thom dang a om ani po in min khethiam don nia state tam taka pol hon ani to a America mi pui mak ta doi somriat panga vel chuan kumli chunga an ram huai tu tur president thang turin pol an pan ta sup mai le vote thak tura in register hi mak ta doi za somruk pakhat vel an ni a chumi zinga tangin mak ta doi som sari pariat vel chuan early vote an thak fel der to ani America khochak lam state som chuang zet chu vote thak turin polling station a an intermek to ani tlailam dar saria polling station kharani anga vote chiar an chhun zom ngalang keini lama chuan naktuk jingdar kwa vela tangin result then khat apiat thei to ang in chan chu pu thama po afim khur ka hle mai tham campaign chuan battleground state polling station veng tu noi hi sing thum vela da ba ka dan thiam ukil zanga chuang ko bokani hei hian US election an rin tok lo zia alan tira chung mi te chuan vote thak le chiara thil pa ngai lo deuh a om pal chuan arang thei ang berin action an la hal don ani America mi pui za zela som thum pan hi percent chuan sang hi som ni election a khan thil dik lo om ngei nan ring tlata chu chuan ngai tu ati pui hle ani Inthlandon te pa America podcast host Larber Joe Morganan chamathop ru apuang tarup maya hei hian eng ang che in nge honga neyang ti chu fiat phak alani lo kin thamata masa a thamadau dal tulak tak Palestine American Congress woman Rasiba Talib chuan Kamala Harris athop du lo thu apuang ve tamau maya ani hi Democratic Party veilam on zual palizinga mi ani a Israel dau dal ta tu le Palestine thop ta tu ani a sama athop chuang lo na a Harris athop du lo hi Harris tan chuan huat thala tak chu ani ang heti lai hian Elon Musk nu Meyi Musk chu Democrat atangin Republican a in sona a in son na chana soi chu Democrat hawin mei chia te thuak suk sakin mei che chan vau an chua Biden ale Harris chuan apapa Musk business ti chiat sak an tumani atiani Meyi Musk hi kum som sari parukmi ani to a kum som li chuang z model lo thok to thin ani ti lai hian apapa Elon Musk po just in ne na chan tira US dollar million khat chu vote zong tu ne na nitin ape thun zom thele don ani US Inthlan hi thu buai tam khopa Missouri state a chuan Biden sarkar Justice Department na thok tu te chu Republican Party mi te chuan vote ti chingpen tuma puin polling station hailo turin kota case an falani Georgia Democrat how of namun gop kongtia early vote khar nuwa theng ballot sang thun chuang chu chiar ne lo turin Republican lamin Georgia State Supreme Court an thenani ko khan le tol chung in thana po hun khar to nuwa vote theng chu kan chiar ngai lo khamo ma se Democrat lam chuan an tamna hmuna ta chu chiar ngei an tum ani ome Colorado a po password thakhat lai online a post ani thu Secretary of State Mr. Jana Griswollan asoya hei hi Trump campaign chuan an la thutak hle ani ma se Democrat lam chuan eng thilma a khoi poi ri lo ani an ti a Michigan a po ballot lem sang tel an mu thu Trump team chuan report an don vele an chui ngala adik ti an mu chuak ani ballot chu chiartel ani lawang ti in lara Trump chuan a soi ani tun nai mai khan Hollywood film star lar takle California Governor Louis Arnold chuan Trump soi Selin Harris athop thu a soya le lama boxer ro pui Mike Tyson an Trump athop thu a soi ve thungani Ultimate Fighting Championship nei tu Dana White le fighter la then khat po in Trump an thop thu an puang ve boka tuai Devin Democrat lam an thopa pa Devin Trump an thop ani kum sang ni som ni pali Inthlanpui campaign kharnan
Harris in Pennsylvania campaign aneya Trump chuan Georgia North Carolina Michigan le Pennsylvania atlo thungani Trump ala chak zia le taimak zia hi pasoi tlak ani nimin khan Harris campaign rally a TV personality lar tak Oprah Winfrey chuan Tramatin vai chuan America a democracy to panga in thana to lawang atia le lama miho salian air Elon Musk po in tun hizalen taka in than hunhung berani mai thei Kamala Harris atlin vai chuan immigrant haunen California anga America hian siamanga I vote in omzia anei to lawang ative bok ole ngai thatu te P Winfrey I thu soi nge I oi zoka Elon Musk thu soi comment section lama ingai dan iron soi vedon nia zan man nuam vek ule